आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ लेबा के अटे मफम सिंगा लोइना मणिपुर दसु ngasi पल्स पोलियो प्रोग्राम लेसिंग अनि कुनमाथोय हौख्रे नुमित हमनि चथागदबा प्रोग्राम असिदा चही मंगा फाउबगी अंगांग लाख अहुम हेनबदा पोलियो हिदाक पिथकनबा थौरांग तौरी मुख्यमंत्री एन बिरेन हाइरी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी सिंग अमदि वेटलैंड सिंग कन्नबा मियाम भाब ताहनबदा मीडिया के असोब थौदांग लई मणिपुर हौकिबा पुंग कुनमैदा कोविड के अनोबा केस 13 थेंगनखी मियोय निपान नाबा फखी प्रधानमंत्री न हाइरी भारत न कोरोना वायरस थेंगनबा अमसुंग मसिदेगी ngakthonaba वैक्सीन कापगी थौरो मालेमगी खुदम ओइरे अमसुंग लेबा अस्ता कोविड-19 नाबा फरपगी सांग 4.8 यौरे लेबाक अशिना मालेंग विलासित ओइरिबा कोविड-19 मायोक्ता पुन्ना अमतोयना लांथेंगनरी लमदमसिगी मियामना सखंगनरबे मियोय कयानसु लानफरमसदा माइ पांगनबगीदमक आकाशवाणी इम्फालगी इपाउगी खुथांगदा मिपुंग खुदिमंगना अराइबा थवंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा फुट तरुक लामना लैनबा माइमिट अमदी खुदसा तोयना हमदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुरी फिल्म एक्ट्रेस निकिता निंगथौजमना कोविड-19 ngathonaba मियामदा अपील तौरदुना हाय मयाम्बो निकिताना खुरुमजरी कोविड-19 लाइचत असिदगी ngakthoknaba khwaidagi faraba pambaidi seksinba haibasina oiri sarkarna लाइचत असि थिंगनबा होनरिबा असिगी मथक्ता अखोई पुमनामकना सु भाब तामिनादुना लाइचत असिदगी ngakthoknaba tangai fadaba niyam ahum khak ngakna chatminasi अखोई पुमनामक युमदगी मपान हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदना उपसी सापो नत्रगा हैंड वॉश सिजनदुना खुदसा सेंगना हमदोक्सी अमसुंग मी अमगा की मरक्ता फुट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्सिन बाहाइबसिना इसा अखोइगी नुंशिरबा इमुंग मनुंग अमदी मयाम्बो लाइचत असिदगी कनबा ngamgadौरिबनी मयाम्बो अमुका हना खुरुमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ लेबाक सिनबा थुंगबदा ngasiदगी पल्स पोलियो प्रोग्राम 2019 हौख्रे मणिपुर दसु ngasiदगी इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन IPPI हौख्रे नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर अमसुंग डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस मणिपुरना सिंधुना इम्फालगी फैमिली वेलफेयर ऑफिस पांगथोखिबा नुमित असिगी मपुंग ओइबा थौरमदा राज्य हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर के राजो सिंह ना हाई ड्राइव असदा पोलियो बोट 3,400 सुपरवाइजर 400 अमसुंग वैक्सीनेटर 13,300 ना सही मंगा फाउगी मनुंगदा लेब अंगांग लाख 3,10,000 पोलियो हिदाक पिथकनबा थौरांग तौरी नुमित हुमनिगी ड्राइव असिगी ngasi ahoba numita polio botsin hidak pithaki aduga hayeng amuso hangsit na yumyumda sangduna angang singbo polio hidak pithakani Dr. Rajona hai Last year dagi handak sis mi lising toro mu helabne angang growth isi 2% ngomani ada last year da koi 90 ga 8.7% saleva handak ki 7% salenji ada mayamna support of you mayamna health of you ada masida koi season agudeba man power se masida supervisor 720 ada vaccinator 14,400 season agani ada boot masina 3,600 season ada yam adagi matik active oina ready dele krami masida praja mayam sing thopiro masilaina asi ngathumina si थौरमदा वांगांगबदा हक्सेल अमसो याफयुंबाल एडवाइजर डॉक्टर सापम रंजन सिंह हाई भारत असि पोलियो लाइना लेतबा लाइबा अम ओइजरबसु अखोइना मखाताना सेक्शन बतांगाई फदे अखोइना पोलियो लाइना माइथि पिपिबा ngamlabasु मखाताना संदोरक्तनबा थबक पाइखतबा संगी ममा मपा सिंग अंगांग सिंगो पोलियो लाइना दिंगाक थोनबा हिदाक पिथकमिनबसु अपील तौखी मागना हाई पोलियो लाइना थिंगनबगी थौरांग असु माइ पाहनबदा मीडिया गिसु अचोबो थौदांग लई डॉक्टर रंजन हाई कोविड-19 लाइसेट असे हौजी अखोइना माइथि पिपिबा ngamgi फिबमदा लाकले राज्य अस्ता कोविड-19 नाबदी फरकपगी सांगसु सिंगथानगाय ओइने हेनगतले मागना हाई कोविड-19 वैक्सीन असी हक्सांगना करिसु सोनिगाय ओइदे अमसुंग हौजी फाउगी ओइनेदी साइड इफेक्ट लाकपगी पाउ लैते health programs pumnamak yamna phajana tawna bedamakta praja gi support ama mathau tai we have to fight together covid ki pandemic loidri yes we are on the verge of winning akoina covid se jo akoina namda bangam bagi mawong da leire adubu pandemic loidri section da biade namdharaga kyam kuina amuka amu hagulak pasu yai khangba ngam ponte covid se akoina control da di akoi hoji thamba ngamme aduna sigi se amuk santoktana ba koi khwai pumnamak na jointly covid ki protocols to follow phajana tawbiraga akoi covid se jo akoi sugoi soidana thengna bangam gani राज्य के अतै जिला सिंधुसु ngasi नेशनल इम्यूनाइजेशन डे की थौरम पांगथोकनखी CRPF की 108 बटालियन
IGP Manipur amasung Nagaland sector gi lamjing makhada Imphal gi mongsangai dangasi pulse polio immunization program pangthoki tharomduda sei manga gi makhada leb angang singda polio hidak pithaki tabiri ba pawasi Akashbani Imphal dagini Mukhyamantri Nothobam Biren Singh hairi Raija asigi wildlife sanctuary sing amadi wetland singak senba amadi kannaba miyabu nithina bhab tahanbada media gi achoba thodang lei Imphal Manipur Press Club tangasi thama sumna chathagadaba Know Your Sanctuary and Wetlands haiba media campaign flag up tawraduna Mukhyamantri na Raija Asta Reserve Forest sing National Park sing Sanctuary amasung wetlands gi phibam soksilakpa asida nungnangba phungdokladuna Mioiba Zati bu aying asagi pima honglopi khudongthiba sagi kanba ngamnaba gidamak mari leinaba khudimongna puna hona minaba gitangai fadaba lei Mukhyamantri hai Raija as akoi bi phibam da soksilakpa maram amadi pusel sengdaba officer singna wetland amsung forest ke sarukta pata pithokpana singba tungi khandaba ngahak ngahak oiba wakhalon adudagini Kaubru singdagi uwa pak sana yanthapri matangda Mukhyamantri na forest vibhag ke official singda mafam aduda satuna yengsinaba amadi umangi saruk kannaba khongthang lokhotnaba taksinki Thalom da wangang buda forest environment and climate change ke mantri awanggon yumai na hai media campaigners na miyamu bhab tahan bada natana sarkana sakko tharangi project sing packet padaso mateng panglagani Thalom da Manipur State Pollution Control Board ke chairman L Radha Kishorna campaign du saruk yariba pangmi singna sijinagadaba track suit 2P face masks amasung hand sanitizer ni singbasu amjugi president Bijoy Kaksing tabam da khusinaki All Manipur Working Journalists Union Amjuna Rajgi Forest amasung Environment and Climate Change Director ki makhada sinba media campaign aduda February thagi manungda tongan jila singda satuna park sanctuary amadi wetland singba yengani Tharomda Editors Guild Manipur ki President Kogendra Khomdram Forest Samus Environment and Climate Change Vibhag sing officials sing amadi makok thongba journalist kaya saruk yakhi tungda Mukhyamantri N Birena Ongbom Niyumai amasung El Radha Kishor galoinana Nambul Tural gi phibam sing sinki Manipur da hoki bapung kunmari da COVID ke anop case taratrok thengna ki mioi nipana nawa fakhi Raja gi COVID-19 command control room nanga sine mudawaram thoki ba cherol madahai Raja as apun ba COVID ki positive case lesing kunmapan chupna humpunipan gi manung da mioi lesing kunipan sawga yangkhim de nawa fakre nawa pharak ki sang cha da puran pan 10.2 ni haujik COVID ki active case samgani phumari leiri Hauki bapung kunmari da COVID-19 positive oemi amata sikibagi paulaite hauju phawda COVID-19 positive oeba sikibami gi masing sahung humdrama thoi sure Rajik Immunization State Nodal Officer Dr. T.S. Tandakishor na hairi mathang thagi tratru phawda Raja aski healthcare worker lesing nipu matoi samapan kuni thoi da COVID-19 gi vaccine kamnaba pandam thamli Akashbani Imphal gi paumi ga akhanan unabada Dr. Tandakishor na hai health worker pumna hida kapthonaba AFI training loire Magna hai hauji chathari ba tangkak asigi tungda part time workers sing February han ba chayol vaccine ka pa horagani Raija sta hauji COVID-19 vaccine marang kaina leiri hauji phawda kendra sarkar na vaccine dose lakh ama lising kun hena tharakre haina mangna phongdokhi vaccine ase ka pa da myam ni mi paiba popi dana appeal tawrodona mahak na hai hida ka pa amade SOP ngana chatpana laichit asidagi ngakthopa ngamgani mahak na hai COVID vaccine se yauri si machan du khangadi irai lai du khangdragadi pangyan da yalaga machan mayam du dige side effect lakadra na mayam ki na bani adana masi kasu kini ningai leite ki dana kapiyo adana masi vaccination se tawragadi akhoi da COVID na ba mayam ma thengna ra phauda naroi dorimni changoi dorimni nami kuni pani gap lerga dose ani ni se kaphor gadi akhoi si pura safe ore mai tawdra mi mayam singse sum ngak thokradi mathanda pandemic se endemic to ondar kani endemic di high risk to ondar garga adum control tawhidini adana masi COVID si control tawna bhona bada si COVID appropriate behavior plus vaccination se only tools for COVID control program gi Water Resources Mantri Letpau Haukip Nangasi Tinsit Road ki Yaral Patalaiba Singkai Sing Water Treatment Plan yang sinkre. Treatment plan na si Raja ki Public Health Engineering Vibhag na siyamgat pani kongset aduda si Letpau na hai plan na sila ising Imphal tampaki tungan pam sing de pigani. Mantri ki kongset aduda makotong official kaya suloy na ki. Manipur State Legal Services Authority ki makhada District Legal Services Authority tamang nung nasinduna nongmagi oiba legal awareness program mga sinone zilagi Kaupum Sub Division ki manung chana laiba nongleiban Apinjang Village Community Hall da pangthokre maduda ain gilam da khang herbe mi kyana wa ngangki
lambi khudongthi ba thodo te ngakthok nabagi pandam da kakching motors na sinduna kakching dagi kasong kulen phawasat kadaba friendly ride cum road safety awareness motorcycle rally ma ngasi lam thakre Akashbani Imphal ki part-time correspondent PTC khar contact lawgadori PTC sing asi Chandel Kangpokpi Kaksing Kamjong Ferjolam so tameng nungjila gini candidate sing adu masagi sahi kunmari digini phumanga phawi manung de laiba masung journalism natraga mass media da PG diploma natragna degree pai bana natraga journalism da sahi anigi experience level graduate oigedabani amasung district headquarters ke kilometer tarana konma pham da masagi yum leib oigedabani applicant singna hayang phawi manung the head of office all India radio Imphal palace compound Imphal darkas pisin bayagani Akashbani Imphal dagi pau tabiri प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईरी भारत की कोरोना वायरस थेंगनबगी मवोंग अमसुंग मसली ngathoknaba वैक्सीन कापगी थौरमसी मालेमगी खुदम अम ओइरे आकाशवाणी की थोंदंग asi मा की मन की बात थौरमदा वा ngangbada प्रधानमंत्री ने हाई भारत ना मालेमगी ख्वाइदगी चावा कोविड की वैक्सीन कापगी थबक पाइखतुना मालेमगी मफम अतैदगी ख्वाइदगी यांगबा खोंगजेलदा मियामदा वैक्सीन कापगी थबक चथरी श्री मोदी ने हाई लेबाक अस्ता कोविड की वैक्सीन पुथोकी बासीमक भारत की मरोमदम लेप्सबा ngamgi khudam ama oiduna sathok seningai oiri mahakna hai malem gi tongan tongan ban leba kaya gi rashtrapati amadi pradhan mantri singna masigidama thagatpagi paujel kya mon tharakli Shri Modi ne hai maromda lepsaba ngamla Bharat ki vaccine amadi hidak langthak singna malemda kanaba phanghalagani प्रधानमंत्री ने हाई हौकिबा जनवरी कुलहुमदोदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मपोकुमन थोरम पराक्रम दिवस हैन पांगथोकी अमसुंग जनवरी 19 लेबाक असि गणतंत्र दिवस के थोरम मपुंग फाना पांगथोकपसु लेबाक असना उबो फंगख्रे महकना हाई संसद के सभा अनि की अपन मिफमदा राष्ट्रपति ना वांगाम गलोइना बजेट मिफमसु हौख्रे पद्मा अवार्ड सिंग लाउथोख्रे श्री मोदी ने हाई लेबाक असकुम द्रामंगास बनिंगतम निमित पालन थोरम अमृत महोत्सव सु हौगदौरे मसि लेबाक असगिनिंग तमगी इहौदा सरुक याकिबा थौना फबसिंग अदुगा मरि लेना की मफम सिंग खंगदोकनबगी खुदोंग चरब तांजा अमनि हाइना सुमहांग हाइखी श्री मोदी ने थौना फबसिंग अदुगी मफम दा मकोक नोनबग लोइना मखोगी थौना लेंजेल बुसुनिंग सिंखी लेबाक असगिनिंग तम लानमि सिंग अमसुनिंग तमगा मरि लेना थौदो सिंगी मतंगदा इनेबु सुमहांगना लेबाक असगी मिया मरु ओइना हगुलगलिबा नहारोल सिंगदा अपील तौखी लेबाक असनिंग तम फंगबि खुमद्रा मंगा सुबा कोमन पालन पांगथोक दरिबा असिगी येंगदुना असिगुम आइबसिंग असिना निंगतम लानमि सिंग अदुगी मफमदा कटपा ख्वाइदिंग मपुंग फाबा श्रद्धांजलि ओगिन हाइना सु प्रधानमंत्री ने हाइखी केंद्र के सेल्थ मंत्री निर्मला सीतारमण लिसिंग अनि कुनमादा कुनिथो के केंद्र की बजट हाइंग अयुपुंग 13 दा लोकसभा दा पुथोकनी संसद की बजट मिफम हौदुंगे इराय निमित्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिसिंग अनि कुनमाथोय कुनिथोयगी बजट असि कोविड-19 येंगदुना लॉकडाउन थौंखिबदगी हौखिबा था तरा असिदा पिखिबा चैथेंग अदुगी येंगदुना हंदगी बजट असि सेल्थ मंत्री निर्मला सीतारमण लाउथोकपा पैकेज के सरुक अम ओइगिन हाइना थाजब पिखिबनी लेबाक असता हेल्थ वर्कर लाख 53 हेमदा कोविड-19 वैक्सीन काउख्रे हौखिबा पुंग कुनमै देमि लाख अनि लिसिंग तरुक हेना तोंगान तोंगान वैक्सीन लिसिंग मंगागा चामगनि फुमदे कोविड की वैक्सीन काउखी मरक अष्टा लेबाक असता कोविड-19 नाव फरपगी सांगसु चादा मफुदातुक दशमिक मापन यौरे हौखिबा पुंग कुनमै द कोविड के अनाबा लिसिंग 13 समापन हुमफुमगा नाबा फखी मसिगे लोइना नाबा फखिबा मिगी मसिंग कोटी एम लाख मरी लिसिंग कुलहुमदे चामगा कुनमगा सुरे हराव कुमगी उद्योग की अचुब पाव अमो ओइना केंद्र सरकार न मथंग थादगी सिनेमा हॉल सिंग मखोगी मपुंग फाबा कैपेसिटी गलोइना हांगो याहल्लगनी सिनेमा हॉल सिंग अमसुंग थिएटर की ओइबा अनोबा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर एसओपी द इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय हाई सिनेमा ड्रामा आमदि मल्टीप्लेक्स हॉल सिंग मखोगी मपुंग फाना कैपेसिटी गलोइना हांगो यारगनी अदुमैनमु राज्य सिंग अमदि यूनियन टेरिटोरी सिंग मखोई मखोगी हौजि ओइरिबा फिबम येंगलगा एहन बेसेसल थौरांग सिंग पाइखत लखत प यागनी कंटेनमेंट जोन सिंग दे फिल्म सिंग उत प याकिरो हाइनेसु सेरोल अदुना मखा तारी लोइसिलाकपदा कोविड-19 नंगा थोनबा फेस मास्क उपा फुतरुक लामना लैवा खुदसामदि माइमित तरुतनाना थंबा हाइबा अचम थौ अहुम सिंगांगना चटपिनबा अमुक हनेनिंग सिंगजरी अरोइबदा मरोय पाउ अमुक हना लैबा के अतै मफम सिंगलोइना मणिपुर सुंगासिदगी पल्स पोलियो प्रोग्राम लेसिंगनि कुनमाथोय हौख्रे मुख्यमंत्री एन बिरेन हाइरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिंग अमदि वेटलैंड सिंग कन्नबा म्याम भाप ताहनबदा मीडिया की अचोबा थौदांग लै मणिपुर दा हौखिबा पुंग कुनमैदा कोविड अनोब केस 13 थेंगनखी मियनि पाना नाबा फखी प्रधानमंत्री ने हाइरी भारत कोरोना वायरस थेंगनबा अमसुंग मसिदे ngathoknaba वैक्सीन कापगी थरो मालेंगी खुदम ओइरे अमसुंग लैबा अगस्त कोविड-19 नाबा फरपगी सांग सादा मै फुद्रा 13.8 यौरे पाउलोइजरे